Shalom, salama melambi syulu solanasang, salama sitamu lante melambi totemo ulendui renungan harian Toraya alo Senin tanggal 20 misa bulan karua tahun 2020 talu. Lante melambi totemo lata bahasa sia lata nanung tu kada masero na puang matua la mesura madatuna ta palaku patunduan ta sambayang. O puang ambe mamaselan kada tuan suruga, puang tutontong kiti ngaratuka ki mantalulangan lan mintu sulapa a katuangki. Lante melambi totemo o puang rampokan mentireke mati olo malabi me. Umpes sabian ni kumua manasa belanda pak kamasiami o puang angki urungan ni lante melambi. Maadin si tamu-tamu batu pira-pira sang suluranki lante melambi totemo ulendui terenungan harian. O puang matua laki bahasa sia laki nanung tu sanga maseromi. Apa mengaku kan dia tingayo malabi mi o puang kumua to tang paisan kan. To tang pabela kan. Ia motoki makranuanan kumua. Ia tu puang pena masalo la mengkarang. Den no pak niate kadam mi o puang la kirangi anna masero tamatanga ki. Maka kada mo komi o puang sadia mo kan maperangi lansangan da puang Yesu. Amin. Syulu solanasang ya tu Pak Basanta ba tu ya tu kadana puang matua tu lata perangi mas solanasang ya tu lamai mak penduana surah na Rasul Paulus lako to Korintus pasal sang pulo angka sang pulo dua saya lako angka sang pulo pito. Nah ya tu laku bahasa ya tu angka sang pulo talu saya lako sang pulo apa. Nah kuat tu kadana puang matua. Apa ya teh kami teh tak morai mak satuan tang tiang gian. Sangadina kituru tu atoran sitinayana tu nanggiangkan puang matua. Saya lako kilambi imi duka. Apa teh ang kita ru umpakumorang kaleki. Butung kisanga tang laki lambi komi mati. Belana maangge kamu mo kini umpalolang kareba kaparanuan Diona Kristus. Rampoin deto tu Pak Basanta syulu solanasang. Nakua tu tema pananungan talan temelambi to temo ya mo tu mak satuan lan puang. Yana di Palembang tama bahasa Indonesia di kelompok ada berharap di dalam Tuhan. Syulu solanasang agan mak satuan tak nama din di pasisara ka aganta tu kita mak rupa tahu. Belana yake den tahu tak emo tu apa na satuan dio kalena. Ia mau digente to ka aturan nunna. Apa paralu la disan kumua. Daan na ya tu apa di satuan lan katuanta umpo pendadi ki tang mak patongan lako puang matua. Ia mo to syulu solanasang yake den to apa kiangga anatiro. Yake den to apa kiangga tatiro sia ta aparan dio padan tatolino. Ta era naturlo salah ke di papesana nila ko to sea mendadi misa kasabian. Yarina salah ke dipake untendeng kaleta susitu napa pengadaran Rasul Paulus lan Pak Basanta nina. Kumua yake masatuan ki la maksatuan langki ia puang. Tumangka umbengki kamanarangan sia kamu totoran antama adin ungkarang iteme pak kamayan na ato puang matua lako kaleta. Ia sia na pengadaran di Paulus te kada ya te kumua. Dan na den tumay kombongan usatuan apa dio kalena. Susinna tu kasugiran, kamanarangan, sia kaokoran lan tondok sia kombongan. Nadai ki Rasul Paulus melada mak satuan lan puang tu belan na natiro mo tubuan na ulendui aagan na kombongan dio ka Korintus. Sakirangan-rangan na tu kapatonganan na langan puang matua. Sabak mak satuan lan ni puang. Paran tu Paulus belan na narasakan tubuan na paakamayan na dio na kombongan Korintus. Ia mo to anna pakilala tu kombongan kumua minda mak satuan tete dio puang.
Belan na puang man na to sipatu la dipudi lan mintu atu sia aganta. Sulo solanasang ya tu tom asatuan lampuang madiong pena. Sia naangga tu padan nama rupa tau. Taan na misay tanga sia untung kay kadalan kasi pulungan na to masalo. Sia ya tu pak tangaran tontong na pasitende sia na pasyumpu pak tangaran na to senga. Ten mito temi saburan pemala marupa pak barang-barangan di pemalaran lan kamadiongan pena naturu penalantuk di koa anna maindan dio olona puang sia nakalo penanna. Amin. Ta kurre sumanga itu kadang na puang mantka tarang ita mas sambayang. Opuang ambek mamaselan kada tuan suruga mak kurre sumanga kan puang mati kalemi belana pak kamasiami na urungan ya te kada memang kamu diparampola ke kami itu bak tu pira-pira mak pirangi lan temelambi itu temo. Opuang tontong mo komi unan takkan mi tontong umbengkan tanga kinawa opuang angki tontong mak satuan mati kalemi. Opuang ambek mamaselan suruga melakukan mati olo malabi mi opuang antakan lante allo marasan kipatu mitunduikan lan mintu sarak pengkarangan ki opuang pagarri mitu salah budangki umpotete sangan na puang ki puang Yesu ya mo pelak bakasalangki. Amin. Syuluk solanasang rampo mo indeto tu panandungan talan temelambi to temo salama lako kita mintu solanasang puang tontong umpas sakeki. Shalom.